Pula kan isampul binak tal turangan marama dorbo ken wala lewa be kim ndo pamuretu menan tendre nga modem kita ndo maro no bio kaningo ko ker ngo ko tani au satu kono chuku bego marro chuku bobe na kane papango nangono nang biuta kina bada ona rete nangon nirara ona kelo ko ni sana bomba au langka takan ko na tambo gorri ona ke kajibaki yo urre to Ahora to na ndonongone abali ndonongone non ne papango yo gor kero sesbata kasistin karuan nunggu sais ngawara ko na sulebe ko Mikael Galong au senge boro woceng urde di padir ngalal sarane pa belum ngone abali buto ko yo tamanya bali ngo be 612 chuna papango yo 612 ya be kim na bio kani ke bukan ni bela kata na but go ngir may na 9999999999 tama bulu chuna bitfm.com.fj ni be sebru broda bali sembol be kila be kemni nan tambi tungo moni lo mani bali outs Kalau mungkin tuh kalau BTFM.com televisi kori, omek kita lagi review dulu sama itu bantu. Anu tangan gua kalau tak ke website. Kamu mentor ke di mall website. Betar roman. Nada boy kun nada ka bani papango. Bote ure de mana Singapore wai. Karton Singatambu. Singamoni ci satu si teli ko papango juga lo mani jadi. Ay, Desember ni nakatundo na ka. Tama tahun yo. Obo sa level buto. Aku kota wabuk sa. Kota wabuk to ko me mo ta engi kemro ne papango me dombo mo gitu. Saat yang kamu terincang nani mata kamu. Iya, OMC, siapa? Ronang gaya. Usara de Singapore wai sel mo kino ba lo to ka Singatambu. Meda na terin na moni chicken sa Ali tu si telo ko sa capital ngoro mo tu si. Nei papango si cingalo mo ni dia. Na ibe na bekan na buto sala sulebe romero yando na pe. Iya, donape na ngona ne rotere ne aeroplane kina role soto don lala. Ya na bekem na bekan in da utali takatunan den daga modem so rasut tumengo na taka me New Zealand jara don giringir mai. On sarang na screen lew. Er sangen do sara to me weekend. Mori, sangar do screen go batal do na sini bal todo. Pambul tu libro to nunggu tutua. Iyo. O tua mai Southland mai New Zealand. Bola tawale. Abul tu kan ibe ya nonantolo mani o sela. Bola. Do ka tunga mo sela. Noko sa mate ma Fiji tunga. Sandina. Mate ma Fiji. Autor ele tak boleh. Sa ko sa mate ma dunga ibiti. Oh, maram ni tonga. Tu odena. Oi, batana do bucu tu mate tonga. Mate ma tonga. Mate ma tonga. Ngo sa mate ma Fiji. Sela, thank you so much for marrying a Fijian guy. Good. We would like to see you one day to come over and visit VTFM studio. Betul na be Rico okay? Oh, Pula Rico okay. And if you also got a sister with you there in New Zealand. Sister. If you have a sister, please do bring it to Mike. I know your sister is Rico your wife. Mike. Nona sister dong kita raka. Yeah. Nona sister. Oh, you club sini Mars Club main New Zealand. Please, can you catch the ball and approach me? I'll tackle. Can you bring Rico Yowane from New Zealand and give Rico to out? Au na no masara dorang undara politik sono mani buli change pa kamera ta kan nonra festival ko buli. Oi, iya. Ta nonra festival ko buli sarang ngomenta bitu bango. Sagala mo MC menge me tarungi ro sono tarro. Au boleh tangan sige ucinga ko na signi rat ko na di. Iya. Menggai tarung isona taruh bir rongoni bulir menggai semua ike menggai lore kina nonra na ken ramaka iya nonra knowledge panandona tarung bir salah itu kono MC pula benaka ladies and gentlemen, to all the parents who are here today, let's give a big round of applause to all the 12 contestants. Sini kerumun tanah contestant bertunda itu bangun anggai taruh saro kena MC and to our first contestant, what do you think of Ratu Skuna? Sin berasaro kena first contestant in Sasom. Oh, I think Ratu Skuna is a great man. He's a statesman. He's a great leader of Fiji, and he is also a great soldier. Yo kene karuni contestant ko kami bolo. Well to well, yeah. Kaciling to ka berek. Ocha tarong sarmo MC. And to our second contestant, what do you think of Monosabu? Sin bertalon. I think he's a great man. Mana sabur guru dem ni way ni level tarung bi ko na first contestant
And to our first contestant, Yeah. what do you think of Ratu Sukuna? Yeah. So masalah ko Binaka, I think Ratu Sukuna is a great man. Sabi ya. He's a great leader of Fiji. It's a state. He was a soldier. He was a great statesman of Fiji. Okay, ni karuan ni contestant wala sa Kachilinga tuwel. Kachilinga tu gawel gitarin ko ba sorry MC. And to our second contestant, what do you think of Monosabu? Sin bertalon, I think he's a great man. Gori, Monosabu na demle liba Fiji. Nawala turun kira maram to bobi na chubo le bito ko ni pinaka Baker's Fresh. Right, breakfast crackers. Darmo to mante to na serengo nan rena ngamo dengo nang gali subi ko talmay. He's a great man.